may pagpanakal ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakanak adangos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam Ken Bilay. Idong, mapaya si katisimbong bati ti cellphone ni Gaspar. Maturog pa lang ni Gaspar, boss. Napalalo ti Bartek na itirapi. Aniya. Sige, ringam takasaritak. Naglokon. Iti ko mga oras. Adda kayo ni Ibalay. Sige, boss. Idabag pa lang ti cellphone ko. Ibagam ka ni Gaspar ng imawagak. Isunto ti umawag kanya. Saan kayo nagbayag? Urayin kayo! Hoy, nagringgan. Tarantado ka. Anya ti pang singam ititurog ko sa ka? Huh? Nasakit pala ti ulo. Sa maulawak. Nagalasto ka mo't gaya mababartek. Agkapi kan idigos mula dayta. Tanawan akon. Itulog ko ti maturog. Anya nga ituloy ti maturog. Isuan ni Rain ka. Imawag ni Boss Rod. Anya? Awagam ka no. Siyak ti simong bat iti cellphone mo itay imawag. Pinakibiyagam gayam ti cellphone ko Di ad-adan nga agungot ni Boss. Nudyak sungbatan. Hapay. Adda palimod iti cellphone mo. Adi mo kaya't makita. Muto nga rin ti cellphone ko. Tawagak. Talaga nasakit ti ulo ka. Natagsin unay tininom ko'y grabe Hello, Gaspar. Pahingawan kayo pa di mansyon kan Idong. Naladawa ka nakariing, boss. Kasla si babartigak pa lang gamin. No kasta di mo kabalan ti agmaneho. Ibaon mo ni Idong ditoy ta isulangan di kadwa. Ngaminton madamdama. Adda papanan nyo kadagiti kakadwam. Kadenggam anay pag no sa dino ti pangibaunak kada kayo. Sige, boss. May ka din ni Major Cordova dito Kapitolyo, Chato? Nakapanaw pa ikit din na, madam. Ngam napaot ti panagsarsarita da kin ni Gob. Kasta ka di. Diyak ka mo, no, anyat nagsarsaritaan da. Itay nakapanaw ni Major Cordova. At nadimta nga sa ngaili. At ka din napatag ni bagayo kin ni Gob, madam. Awan matkit di. Di, madam. At naman dimta nga sa ngaili. Masigurado. Napatiglaki ti tigagara ni Mr. Galvante kin ni Gob. Masansan sakit ding agpasyar ni Rodrigo dita Kapitolyo. Sa bagay, nasingid na nga nga agayam kin ni Salvador. Kan, sigod pa'y a gobernador, madam. Sige nga rodan, Chato. Ibagam tulatan kin ni Ador ng imawagak. Sikat yaw awagak no kwa, tasan ko akayat amasinga. Amok ngamin nga ado ti aramidan ni Ador. Kahit itap ko lang ti cellphone ko. Apag iso, umawawag ni Amanda. Ada nga ta napatag nga ibagana kanya. Hello? Hello, amiga. Nakadanon kami dito igit ti baybay. Itay malagip da ka. Amang ano kayat mo ti umay ditoy.
Sa dino pa sa tigit ti baybay ti ayan nyo. Dito'y umabagatan na laon apas sa ti probinsya. Amom siguro na ito'y kabarbaro, a 5-star hotel dito'y. Awan. Amok day ta a hotel. Lading ita kasana ka makarwar. Ha? Nag-text ni Ingrid. Kakuyog na dagiti kakadwa na iti foundation. Kat pumasyarda ka no ita dito'y balay. Amigo, kumusta? Nasabat mitilugan na kiti soldado itay. Nagapuda mo iti Kapitolyo. No nagkita kayo kanit Charo di Tarwara. Na, ma'am, ano sa nga ilik ni Major Cordova, amigo? Naibaga na ngagpaiso. Napaot ka no, mati pa nagsalsarita yun. Napateg din na pagsaritaan mi. Gaputa, amigo ka? Italit ko nga ibagakin ka na ito. Atapan ni Major Cordova at dagiti tulisan tinang hold up iti bangko. Anya? Dong, at na kayo gaya men. Naparan nyo ka di, tapagbit kayo badlang. Ije Kapitolyo. Yung mapagbiit lang ti panagsarita da kini Gobernador San Diego. Anya? Itaman pa'y anabit ti panagsarita da. Kat sigud ang nagbayag nga orayok no ko. Kaslagdardaras. Nagmayat pa'y nga ro ti panagtungtong mi kini Chato. Uray tumboy de jay. Mayat nga arman. Gaspar! Apayasan kayo anapan, itinang ipaunak ka na kayo. Deta, agungutan. Uray madamahak nga agman-maneho. Binugkawan nakpay, ta nagbayagak nga agmaneho. Talaga saan na kaya tinaginad at panagmaneho idong. Anya nga ta tinagsaritaan da kini Gobernador. Tapay nga agpungpungtot. Apayasan na kasungsung batan, ha? Saan ka kadipay anausawan, Gaspar? Haman, boss. Itay pala nga nakadigosak. Mapan kami, boss. Saan kayong agbaybayag? Inton sumangpat kayo. At dapapanan nyo, kada idong. Sa dino, boss. Saan ka nang agsaludsud paymat? Sige, mapang kayon. Idong, sumurot ka kanya. At napagsaritaan ta. Idong, amom ka dinwa pa'y ngagbupong tutak ka napagbidlang di pan nakisarita kini Governor San Diego. Nagsidawak. Kuna ni Gaspar, napaot ka no ti panagtungtong yu kini Gobernador itay. Saan ko magustuhan ti nagsaritaan da amigo ken Major Cordova? Maipanggap iti anya, boss. At tapan ni Major Cordova adagay titulisan ngagdakdakiwas iti kabambantayan igi San Casimiro tinang hold up iti bangko. Apayan nakigtot ka? Ada ka di kayat mong ibaga kanya, Gidong. Awan, boss. Sigurado kay ti dayta? Santan ngaglinno ko pa, Idong. Ngam no kahit mo tagulbud kanyak makamu ka. Laglagi pam, dakasa ka makapungtot. Un kayam, kumustan dagiti pinanawa makadwam medya banday. Nabayagan na jak nakasarita ida, boss. Ngum makaamudan iti biyagda. Mas dawag lang. Nuapay an nairanrana nga dakay ti restaurant iti likudan ti bangko an hold up idi. Amom kadi nga dandanggag ko idi akastang estratehiya dagiti hold upper? Ha? Idong?
Kasda awak itay kalat arimwar ni Mr. Galbanti iti opisina yo, sir. Kaya lahat mata nagpakaday tayo. Ang mga agdardaras, tadda ka no pa'y papanan na. Nagmayat ti pa nagsarsarita mi itay kini Edong. Agkin-kinatawa kami pa itay. O sino nga Edong? May sakadag ti bodyguard ni Mr. Galvante. Nabartek ka nung kami ni Gaspar Edirabi eh. Isuan ni Edong tinangimaneho kan ko na. At dagayam kabarbaro o driver na. Baknang ni amigo, saan na problema ti pagpasweldo na? Wan nga rod. Ay wan, imawag gayam ni Madam Itay. Dinamag na no imayan ni Major Cordova. Tiyato? Kasla interesado ang mga mo no anyat nagsaritaan nyo. Talaga ang madanagan ni Virginia. Sige, bayan. Awagag to inton madamdama. Kay bagbagalang ni Chato, ngay mawag ka kanu itay madama kaming agsarsarita kan Major Cordova. Salvador. Adda si Maruno sa ngailik, sakbay ang nagsarita kami ka ni Rod. Naibaga ni Chato dayta. Itay sumungadan ni Rod, nagpakadakmatan kini Chato. Nga maapagbiit lang ti panagsarita mi ka ni amigo. Idaman pa'y. Hani? Amok akayat mo amaamuan, noan niya tinagsaritaan mi ka ni Major Cordova. Agyaman na, tamaseknan ka iti kinagobernador ko. Agner-nervyosak no tamatamag ko atakas ang mapasama. Pagkalmaam lang tiriknam. Aramidan lang iti panakabag itilintag ti amin nakabalanda. Tapno agtalinaad tilinak kental na dito probinsya. Nagbalo ti plano mi kadagiti amika, Rod. San kami ang nagtuloy ijay amyanan? Ta adayo unay. Ket ada kami itiigid ti baybay nga asidag ti Kabarbarwa 5-star hotel. Di ta umabagatan na laod apasat ti Santa Barbara. Kasta ngagpaiso. Sigurado amarapyang kayo manen. Amok no anya ti panggapyo kadagiti amikam dita. Agkasino kayo manen dita hotel. Talaga ang nalaing kang agpugto. Di mo mabali na supyatan ti kayat kong aramidan, Rod. Naglawan da ito'y at tapaw ti kabanbantayan. Ado ti patakdar dito'y. Naruway dagiti empleyado da. Nabayagan jak imay dito'y. Kuka da ito'y tinasingad dagayem ko. Agoy, idong. Milyonaryo, a negosyante. Mabalinan dito'y. Anya ti kayat yung asawan, boss? Kayat ko nga ipabuy ayo kanyak ti kinalaing yo apumaldog. Anya? Gundaway mo da ito, idong. Kinarit mo idi ni Gaspar ng maawan ni Gaspar. Iso ani agoy ti kasangom ita. Kaya't kung agbinilang kayo ngagkabosor, malas tidaksang gasat ka na kayo. Oh, kaya't yung agpinatay kami kini agoy? Saan ka kadi makawawat? Kaya't kung ipabuya yung kanya, no kasano ti kinalaing yo apumaltog. Ngam no damalas no kasbilang, at dadaksang gasat ka na kayo, matay. Jakpay kaya't ti matay. Nyapay lang tururay nyo. Agtignay kayon. Sige, boss. Agpisto kayon, ngagtinalikod. Agbilang ak iti sangapulo. Apagbilang ko, agpinalto kayon. Sige, magna kayo. Agin na tayo kayo. Kasta. Sige, bye. Dayta, mabalinan.
Agbilangak. May isa. Dua. Talo. Upat. Lima. Hinam. Pito. Walo. Siyam. Sangapulo. Traffic manen, Gob. Ngam gaputan nalasin na kiti traffic enforcer tilugan nyo. Dahito pinaunada tayo. Baka nagkasan ko maarumbang. Kumbang lang, Gob. Jak kayat amay matangan lagi ti umili. Aga puta siyak ti gobernador. Maipaay amin na pabor kanya. Kasaritak to tepe. Masapo lang may pamuspusan na ti panaglukay ti traffic. Ad-adamanin adayawin kayo, Gob. Naimbag kayo unay ataw. Naisa adak iti poder tapno agserbi. Saan ka kapagserbihan? Jak kayat amay kanak iti special treatment. Napagasti sugat iti takyan ko. Naimbaga tadamgis lang iti sugat ko. Damgis lang dita. Kablawang kaidong. Nasiglat ka pumaltog. Nasigsiglat ka ngam ni Agoy. Agyaman ka. Tasaan at tinagbaatan dagiti matam ti pinaltogak agoy. Natudas ka kuman. Ngam saan ka unay ngagpalastog, idong? Ungayam, at daklin ni kada iti apaktorya. Kuyugam ni Agoy amang paagas iti sugat na, ha? Umay kan. Kabaalam ka di. Atibayin kan. Mabanggayon! Nuko na manalpastan idong nagbitot ka. Nagyaman ka tanaunam ni Agoy. Naawatam ka di. Ana imbag ti kayat ko ang mapasamak. Nasayaat. Kayat ko nga iti kabiitan agundaway. Ipatungpal yon ti imbilin ko nga arabida nyo. Sige. Amangan makadlaw ni Agoy. Bye. Malin sakit di panagul-ulo ni boss. Tatamat din ti pagpupungtutan na. Kurang lang iti practice data Agoy. Inton maminsan. Masapul ang maipanaknak mo kini boss. Analaing ka pumaltog. Karkaritan na ka. Agot-ot man ang tisugat ko. Agoy, saan tangag kabusor? Damgis lata sugat mo. Arak lati agas na data. Tinungpal yumatla ang tiimbagak. Nasayaat nga rod no kasta. Anya? Napakigtutan dalakit di. Kat saan daan na sa ganaan, ti panang raot yo iti kampuda. At dapay may isa nga ibilin ko kin ka. Ijay ti sumarunong araotan nyo. Kat patayon nyo amin ida. Idong! Ha? Ni boss. Saan amabalin ang maamuan ng adda kasarsaritak iti cellphone? Bye. Sapaan nyo ti agreeng inton bigat. Alas 3 sa ti parbangan.
Agtignay kayon ton. Adda ka di manan dumtang achievement. Wen, ngem saan na may sangla di ti Pierre. Sabaten nyo itilabos ti border. Saan ka di nga amom ti dalan? Ako malipkip iti kabambantayan? Wen, boss. Delikado ti magna iti parbangon. Nalawag ton. Agusar kayo ti van tapno sa nanakadidilaw. Uray talo. Wino 5 ti pagluganan nyo. Agkukumboy kayo. Mawatam. Igam ken Bilay. Adda pa'y may isa nga ibilin ko kin ka. Ijay ti sumarunong araotan nyo. Kat patayan nyo amin ida. Idong! Ha? Ni boss. Saan amabalin ang maamuan ng adda kasarsarita kay ti cellphone? Bye. Sapaan nyo ti agreeng inton bigat. Alas 3 sa ti parbangon. Agtignay kayon ton. Adda ka di manan dumtang achievement. Wen, ngem saan na may sangla di ti Pierre. Sabaten nyo itilabos ti border. Saan ka di nga amom ti dalan? Ako malipkip iti kabambantayan? Wen, boss. Delikado ti magna iti parbangon. Nalawag ton. Agusar kayo ti van tapno sa nanakadidilaw. Uray talo. Wino 5 ti pagluganan nyo. Agkukumboy kayo. Mawatam. Hello, Major. Anya? Saan nyo ang napakadaan ti iraraot dagiti tulisan iti kampuyo? Ket sumagmamano a soldado tinatay ken adu tinasugatan? Ure ti Forest Sanctuary rinaut da? Ket talo ka dagiti Forest Ranger ngagbambantay ijay ti napapatay? Kunak man no nagtalnan dagiti tulisan. Major, apay di nyo napakadaan ti iraraot da. Sige, Major. Sunsunan nyo dagiti tulisan iti kabambantayan na paglimlimangan da. Sige, Major. No adanto panawin mo kadagiti sumarsarunong aldaw. Pumasyar ka iti Kapitolyo. Una empay apugipugan lagi ta tulisan. Bye. Ador. Pudno ka di tinangag ko. Saan ko maarumbang anamom da ito nervyosa ka? Kunak no nagulima kan dagiti tulisan. Kala tiraraot dagiti tulisan iti kampo da. Isa saan daan napakadaan. Ngam sunsunan kalo dagiti soldado ti kabambantayan na paglimlimangan da. Madam, nangag ko ti damag iti radyo. Ti kalat apan ng raot dagiti tulisan iti kampo dagiti soldado. Sumagmamano ka no a soldado tinatay. Kan ado tinasugatan. Saan daan ninamnama rita na pasamak? Naimbag ta dimtenggan siya to. Inawaga ka na sa ni Provincial Director. Umay iji Kapitolyo. Pagsaritaan mi ti kalaat nga iraraot dagiti tulisan.
San ka kada rumarita, Amanda? Pabit lang. Oh. Payasan ka amakaid na. Nagkalkalinduusan ka. Nervyusa, Rodrigo. Mabuti nga ka rumar. Oh. Hitaman ba Anya ti kabuting mo? Di mo ka dinadamag ti panang raot dagiti tulisan iti kampo dagiti soldado. Anya? Kasanon no, makadanon da dito syudad. Saan mo akaya ti rumwarta da kabuting mo, ha? Diyak pa kaya ti matay. Anya lakit din dagito yung mapaspasamak. Idong! Ha? Paya pinukamam na idong. Tinak nang, mapan ko maladanonan iti ayan na. Rodrigo! Pinanawan naklatan. Mabuti nga karumwarita. Uray awagan dakdag iti amigak. Amangan no. Uray dagiti amigak kat mabutang damad. Anya pa lang tururay amidong dumusagkan ni Tilugan. Darsam! Anya nga tati ka pungtot ni boss. Niputputong alugar deti mayanta. Uwan nga agpaiso, boss. Anya tiramidin ta ditoy. Anya manen na kinadara sodos tinaramid mo. Amok asikati akin aramid di tinapasamak. Tapno sa handak apagat atapan. Asyak ti akin aramid iti napasamak apan nag-hold up iti bangko. Amom ka din anya ti bunga da ito yung inaramid mo. Kayat mo tapag sublian ka iti ayan dagiti kakadwam kat may ramraman ka amatay? Ha? Nakapanaw gaya man ti Provincial Director Gob. Kagap-gapok mo ti opisina ti Provincial Administrator. Kat pinaitid na rito kada kayo. Hindi sumlaptan iti lamisan ko. Mandamdaman to na masak na ita. Gob. Inawagan na itayan ti Hepe ti Pulisya di San Casimiro. Agwanawan da kano. Tadda na alad ang impormasyon nga isarunoda arautan na gitagnana di kay. Ay sos. Makapabutang daytan nga inaramid dagiti tulisan. At dapagbutbut ngak ang mapasamak. Ti mabalin na pananguram dagiti tulisan iti kabambantayan. Anya? Yusa masapol ang sunsunan dagiti soldado ida. Sakbay ang mapanunot ng aramidan na ita. Dumakdakas manin dagiti ang mapaspasamak, Gob. Kalpasan ti panang ipagarup tayo adagiti tulisan ti nang hold up iti bangko. Nakilaat mo dagiti soldado iti panang raot dagiti tulisan kadakwada. Asikasuk man pa nagiti daddo nga problema tiyato. Italagkon ka nagiti pan nakabagiti lintag ti may papan iti linak kental na. Impagar ko na Ingrid ti dimting asa nga ili. Dandani nga may nagpadpada itilugan nyo. Wan nga, Rod. Amiga, bumakbak ng samutan ni Ingrid. Gapo iti Dayta Foundation. Anya? Damag ko. Dakalagatad tinasulisit na kada General kan Mrs. Villarabas para iti foundation. Damag ko nga ngayon raman ni Ingrid ti Foundation abinangon na. At tulungan dagiti person with disability wano PWD. Dayawak mo't kit di dayta panggapda. Pudno dayta, Amanda. Wan gayam. Mabuti nga kla kumaarumwar, amiga. Gapo iti naramid dagiti rebelde. Adayo matkit diti San Casimiro ditoy. Ang makariknaklat tayo ti panagamag.
Kaasi mati pamilya nga inulila dagiti daksang kasat a soldado. Pud na dayta. Isahan na taltalgad no dituyak lang nga umay. Ang kasanod no isaruno da arauten ti balayo. Anya? Urek lang agkintayag iti daytang impagam, Amanda. Nadamag ko ti panang raot dagiti tulisan iti kampo dagiti soldado, amigo. Ngamamog nga do ti pakakumikumam iti Kapitolyo. Panyarot, amigo. Nabitak pa yasin mangpet. Kasanon no dakdakas ti aramiden dagiti tulisan? Nagtignayan dagiti soldado kan pulis. Anyaman ti sumaruno apanggep dagiti amanak dakdakas. Nakasagana dagiti pan nakabagi tilintag. Apay nga dametan dagiti tulisan, amigo. Kinapudno na pinadas ko akasarita ida-idi. Hanggang pilanggap paya patayan. Oh, delikado day tang inaramit mo, amigo Ador. Saan ka mabutang? Nakasaganak amang sango kadakwada. Nuanyaman ti problema da. Basta sumuko da lakit di. Di mo kaya tasawan nga ulitem tumanan ti makisarita kadakwada, amigo. No, may kanak iti gundaway. No italek ko pa ilang kadagitipan nakabagiti lintay. Ti may papan kadagijay at tulisan. Anya? Dagiti awanan itibain. Saan daan napabutngan iti napasamak? Kasaritak ni Boss Rodrigo. Tapno palubusan nak nga agsubli dita. Sino dita kasarsarita, amido? May isa ka dagiti kakadwak, boss. Kidawak kada kayo numabalin. Palubusan dak kumaamapan mang tulong kadakwada. Hidong? Saan ko mabalin abay-bayan ida? Gunggulam! Basol mo. Kitaam ita ti bunga ti aramid mo. Darasudos ka! Naggapu kagayam iti balay da amigo itay bikat. Saan ko nga minanakita ni Virginia? Virginia manan? Amanda. Anya nga ta no maamuan ni Ador ti palimod mo? Anya apalimod ti ibagbagam? Sigurado lakit ti. Madadaal ti panagpagayam yo. Kanayon kadilatan asaan ta nga kinaawatan, Amanda. Basol mo? Kanayon lang nga napasol ko. Amumat, urayan niya tikidawam. Ipapaay kukin ka. Maawatan. Awan tinalawag ang nagsaritaan mi kinibus no palubusan nak. Saan ko amabalin abaybay ang dagiti kakadwak? Aglibasak. Makaamunton no anya ti sumaruno ang mapasamak. Numsakbay a pumanawak. At dapay kayat kong aramidan. Pamangan no kahit mo pa ilang tagkape. Pangururayam kin ni Ador. Uray saanan, madam. Di magasak namigatan kalpasan nakapagwatwatak. Napsugak pa'y. Apay, aditi ruwar ti pagsarsaritaan nyo ka ni Virginia, Chato.
Sobrang kapay. Oray saanan ko, madam. Madam! Agpaklog kayo! Go! Hindi niya! Limbagtasan ka na paltukan. Go, madam! Sanda tayo ngayon gaan? Sa lakniman kayo. Balsak na ka. Sumiyad ka siya to. Ang mga puntaan ka. Pakadanagan. Sanda tayong samatan nga inggaan. Kasla kayat na tayo patayan. Umawag kay ti police headquarters, Chato. Uwan ka. Barang nang nagdan pinagsasarong na kanalbuong. Gob. Umanawan tinagluganan da. Saan? Sigurado kay ti daytang ibagbagam Gaspar. Dayta tim pasabat kanyak dagiti kakadwak itay dimteng deja budiga, boss. Nairan na kano alimabas da iti balay da gobernador San Diego. Nakita da dagiti armado ang nagpalto-paltog. Anya? Ni Idong, ayan na. Anya ti ko na, boss. Ay, uwang gayam. Apayadyak nakita ni Idong, boss. At da sa bali anang ibaunak kenkwana. Sige, agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Awagan kanton ko sa pulang ka. Sige, boss. Awagak man ni Idong. Damagak. No iso ti adday ti likudan tinapasamak. Madam, asos, aking ta. Tigar-gar kayo pa ilang tinalaw sa nervyosyo. Agkalmakan, Virginia. Nakaadayon dagiti armado. Anya mananday ito napasama ka, Dor. Mabitlang. Awag ni Hepe rito. Sumata. Hello, Hepe. Anya. Saan niyo nakamatan tinagluganan dagiti armado ang lalaki? Oh, sige, Hepe. Agyaman na. Bye. Gob. Oh, sayang. Saan na nakamatan dagiti pulis tinagluganan dagiti nga armado arimaot itoy? Ngamin ka rin ni Hepe. Asapulan da ida. Oh my God, Virginia. Sumrot ta ni ti kwarto. Ador. Maturot ta. Tsaka mo no makaturog ak amang pampanunot, iti napasamak. Apay addi mo song batan ti damdamagak. Daka sa kamakapungtot. Naggapwam kunak, Idong. Lading itak. No panggap ko ti aglibas a pumanaw. Tapno mapan ko tulungan dagiti kakadwak. Tipod no, tibagam. Deta tipod no, boss. Amom kadi. Noan niya dinapasamak iti balay da gobernador San Diego. Ha? Apay? Anya ka di tinapasamak? San mo kadi nga mo, ha? Boss, saan niyo ko mga ipaturong di tapalto ganyak? Nakapaturong ti paltog ko iti pispis mo. May salakalbit. Maburak ta ulom. Saan, boss? Kat di mo gamden nga agawan ti paltog ko, nadakdakas ti mapasamakin ka. Maminsan pa'y nga gulbud ka. Tutas mon! Igam. Ken Bilay.
Ammom ka din wanya din napasamak iti balay da Gobernador San Diego. Ha? Apay, anya ka di tinapasamak. San mo ka din mo? Boss, saan niyo kumang ipaturong tapaltog yung kanyak? Nakapaturong ti paltog ko iti bispis mo. May salakalbit. Maburak ta ulom. Boss, saan? Di mo gandatan nga agawan tad adda-adda kas ti mapasamak ka. Maminsan pa'y nga gulbud ka idong. Matay kan! Pagarupan siguro ni Idong akabalan na. No siya kinang padakal ken kuana. No kasta siyak mo't lang ti mangidap iti biyag na. Agin lalaing. Sa di na mo't lagayam kinabalan. Naimbag kumano nagbaligi na. Rodrigo? Anya ka mo? Masampat ang kakit din nga agin inom iti arak. Katsika. Mapangita lang ti sangpet mo. Anya ti orasan. Dandanin nga tirabi. Sana nanas ka na sungbatak day ta sa ludsod mo. Amom latan. Ala, makaturturog akmatan, Roda. Mapangkalatan maturog. Anyaya ti barbartikam. Wano, asino kunak man laangan? Kakasi ka ka din amang teptepal itirik nam. Anya man ti sasawam. Nadamag ko ti panang palto-paltog da iti balay ti gobernador. Anya ti damag ken ko na? Lamlamayan da ka din? Ket inkamat ipeksa ti panakipagriknam ken ni Virginia. Adulamin na sasawam. Kamaturugan. Nakaring kagaya man siya to. Agkap-kapi ka pa yan. Kinapudno na, Gob. Kagap-gapok kidya ubala na gwatwat. Nakapamitlo ka nagrikos. Kaya't masawan, nariwat pa itay makariing ka. Saan kan samot ka na naturog? Naturugak mo ta. Saan lang unay? Pinampanunot kumot kami tinapasamak. Naimbag tayong pangag mo ni Virginia. At ito'y kan nga agpalabas si Tirabi. Ngam neramraman kan anapuyatan. Saan ka nagbutang nga nasapa arimual? Kasanon, no sikat ibuiltaan lagi diyang armado lalaki. Saan ka mabutang, Gob? Nakasagka na kita niya man na mapasamak. Lumaban na ka. Chato. Nakaring kagaya man. Pulso-pulso ti panaturog ko, Ador. Day tagtagainop ko pa'y kit itinapasamak, idirabii. Madam, itay pa'y talangkyaw kayo, talangkyaw. Pagkalmahan nyo lang tirik na yo. Natalgat ti pan nakagwardya ti aglawlaw ti balayo. Agkinkin tayagak tunggal malagip ko tinapasamak, Chato. Numabalin, saan ko palubusan ni Salvador amapan iti Kapitolyo? Ay, Ito sus. sana mapalin, Virginia. Ni, nakarubot kayo matgayaman, Gob. Ado ti agur ore trabaho kay di Kapitolyo. Saan narumbang agbutangak? Kanjak mo ti palubos nga dadakas ang mapasamak ka na kayo, Gob. Sige, Chato, mapantan. Virginia, nawan tinaskan nga rami dami tirwar. Saan kan rumwar? Sikat ti pagdandanagak, Ador.
Iso nga agan anat ka kuma. Talagang saan nagalis ti bihag ni Gobernador. Pinarakapakdaman ti balay da idrabi. Saan ano? Dumtong tulot tati Aldaw, Gaspar. Kagurguram sa nigo ba? Kabusor tayo. No nasingin nga gayim dabos kinikop. Amigo tinawag da. Ang mga nukaraman kakadagiti ng parakpak iti balay da. Tangiwat mo, mangisagsagmak ka. Wanggayam, nagapamidirabi. Baka pungtot ni Boss amang sapsapol kan ka. Ada nang ibaon na kanyak. Malagip kon. Mas dawak lang idong. O apa makapungtot lao na idirabi. Di mo ka madinamag. Kita ak no saan asikat ipagpupungtutan na. Oh, Amanda, si kamat gayam ti sangailik. Kasla na pakigtutan ka, nakakita kanyak. Ada ka di pa lang nervyos mo? Kapoy tinapasamak idirabi. Numabalin, saan ko akayaten ang maipalagip kanyak? Sumsumgar man ang dagiti dut-dut ko, kan akin kintayagag. Hay, napagad matgayam ti asawa ti gobernador. Ngam, apay idi ni Rodrigo ti gobernador ket awan met ti kastoy apang ta iti biyag na. Tsaka mo no kasanosong batak day ta sa ludsod mo. Adan sama ti karkaro a basol ni Gob, amiga. Sana po no day ta, Amanda. Nalintag a gobernador ti asawak. Awan ti basol na. No adaman basol na. Mabali na kagura dagiti managdakdakas tinaingat a panang ipatungpal na itilintag. Awan nakabigbig iti nagluganan dagiti ng parakpak iti balay dagsip nga. Esa marigatan dagiti pulis samang tonton iti kinasyasino da. Kasano nga tadaytan ko? Kasanon da ito eh. Kaslaawan mo tinti magudkudilan dagiti pan nakabagiti lintag. Takas mo't la iti napasama kapan nakapalto-palto dagiti pulis. Awan mo't nagudkudilan dagiti kakadwa da pulis. Chato. Gob. Pasensyaan dakla ko man. Nasaok lang tikas jay ata. Kasano? Kasi tinahold up abang ko. Awan mo't napaspasamak. Awan nagudgudilan dagiti pan nakabagiti lintag. Agtalekak iti kabalan lang iti pan nakabagiti lintag. Nagkariti provincial director. Akasarita na animbag ti hepe. Kasama dagiti amin a hepe diti Santa Barbara. Agwardyaan da amin na pagsarakan ken pagruran. Uwan mo't kaya makitkitak mo't dagita Gob. So dispensaran dakla ko man no kas jeti nasaw kitay. Agtalekak mo't kadagiti pan nakabagiti lintag. Kas kuma kadagiti pulis kan dagiti soldado. Kan natalkad kayo mat iti pa nagpampanunot ko. Gapo ko dakwada. Saan ko pa agasat ti matay? Ado pa iti maaramidak diti probinsya. Sakbay amatayak. Ay sus, Gob, maditita sa unyo. Urak lang kintay ka nakangag. Madi, sana nasayata denggan, Gob. Apay, Chato. Mabuteng ka amatay? Ha? Ay, saan mo't, Gob? Makilaban na ka, pinatayan. Nakasagana ka mangiposta tibiyag ko. Gapulang ka na kayo, Gob. Kay ko na akong matayak pa yung muna, sakpay nga agbaligi da, itida ka sa panggap da kada kayo.
So di kayo madanagan. Adda ka kanayon iti likod na niyo. Wen, saan aron ba nga matay ka, Chato? Saan ta amatay? Kasta agob. Nabibilag man lang iti armasda. Saan akayat asawen? Nga isudan ti kabibilgan. Alaklakaendan ti agisaknap iti kinadakas dito probinsya. Saan ka nagbuti nga napan iti balay, da amigo? Idinto nga amom mati napasamak da ijay? Ha? Amanda? Abay, Rod. Kaya't nagsakit di apot-but ngan. Apay nga ruda kas jetim bagbagam kini Virginia. Kasanon no may danon na kini amigo. Apay, tikunam? Mabuti nga? Kababain kini Ador. Anya? Di ka man, Rod. Di ka agin sisingpet. Taam-amukan. Ha? Tiyakla mo. Numaamuan na analimid alipliputam. Amanda, nuan niya manuladitan tinagturturungan ti saritaan ta. Ay, Rod. Sikati nang irugi. Pudno mati ko nagsan ka di. Apay kuma apanggapenda apatayan ni amigo. No? Awan ti basol na. Ha? Di ta ka manlangan. Taamangan no anya pa'y ti pagtungpalan da ito'y apsaritaan ta. Papanamanen? Kasla dadaul apla ka apa ulit-ulit da ita sa ludsod mo. Wenno? Kaguram ka di akasla. Agibelbel ng aklaang iti kwarta, iti awan ka-is-is ka na. Dahita kayat mo pa naggastos. Saan ka pawilan? Tano kwarta ti pagsasaritaan awan problema kanyak. Uray pagidam no kayat mo. Kastaman ti kayat ko. No awan ti pagsubangan ta. Saan ka apakibiyangan, Rod? Oray anya ti kayat mo nga aramidan. Ipaay mo lakit di amin akapritso. Gaspar, sa dino tayan ni Idong. Apay ka di, boss. Kunak no nakadayo ka manen na dinagpakada kanya, Idong. Sana makadayo ti aniniwan na iti imatang ko, boss. Ne, sipsiputam amin agaraw ko. No kaya't kyo tagkinarit winwagrangat san nga ita. Sige, sumurot kayo kanya kiji Kapitolyo. Mapantay ko di itan, boss. Siya kun ti agmaneho. Siya kon. Agtugaw ka iti abay ko, Idong. Agsipot ka na imbag. Masapol ang nakasagana akan nayon ti paltog mo. Nalanaw ka man apin masyar dito'y Kapitolyo, amigo. Nalabis sa pay na pangal daw. Nusan ka pa yan ang amigo awiseng ka amapan mangal daw. Agkukuyog tayo. Nagpa-order akong kanitsato iti pangal daw. Agpanayo naklangan, tagsasango tayo. Agyaman naklangan. Ngimsanak ngagbayag amigo. At dapay papanak. Sa bali lang agpaiso ti negosyante. Wan gayam malagib ko man. Mawatag no apay at di mo kaya timangan itirwar. Ngamin, nagistayan kayo gayam manen ni Dirabi. Kalatag iti pasamak. Naklatak na nun. Awan amok ang napagurak. Malaksid no adda nalimod na kabusor ko. Ket kayat dak alim aten.
tayo nga agawid ko. Ang mga numadandanagan unay ni madam. Sigurado na ita. Nang runa kat kasya tinapasama kay Tirabi. Apa akan lahat ng prenom tilugan? Gob. At dalugan iti tinga ti kalsada iti masungad. Dajay. May isang lalaki ti dim saag. Gob, nasipngot iti dayto apas ti kalsada. Ngamaan ninawak babaan ti silaw dagiti lugan tayo. Kat, adda bit-bit na, Gob. Delikado, paltog. Anya, no kasta, yatras mo tilugan kat pumanotan. Gob. Sino kayo? Makikasang-kasatak na bilang lang, Gob. Agsaka na ka. Sino kayo ko na? Saan nyo ka di amalasin tilugan ko? Siyak ni Gobernador San Diego. Gob, da kayo matgayan. Gob, mailasin ko titimak day damisa. Ni Gaspar. Da kayo matgayam, Gob. Siyak na idong. Kadwa na ka bodyguard ni Gaspar. Basta agpeso, Gob. Tiyato, apayasan ka buti na matimtimak. Ha? Kasla may-may-mayang ka. Anya may-may-mayang. Sana ka may-may-mayang, Gaspar. Nasdaok lang amin. Tiamukat paltog itay tipit-bityo. Nateng nga unay ti ayan tilugan nyo. Kasalun na dalumasat adak kalalugan. Apay, anya tinapasama kitilugan nyo. Pasensya kayon, Gob. Kalat kami na nagidip iti kating antikalsada. Pag tinulungan tal nga ipaigid, Gaspar, kababain kini, Gob. Tulungan kayo, amang idaron. Saan? Kabaalan mi dito, kini Gaspar. Sige, panawad na kayo nga rutan. Kat, inan anuyo tilugan? Nakan-anayas ti panagpataray mi. Ken lumbaan mi kuman ti dakkel alugan itay. Kila at anagidap ti makinana. Nakapimpintas ko maagun dawa ya panang patay mi kini gobernador, boss. Anya? Nadlaw ko ang nakasagana itay ni Chato. Itinadlaw ko atak-takdar na. Uray no tumboy. Naturat. Apay adayta ti pagsasaritaan nyo. Imbati yulatan ti lugan iti lugar ang nakadadailan na, kasta? Inawaga ka dagos ti mekaniko, boss. Di na kumangta kaya tamasinga tarabi una yan. Itay na amuan na ada kayo ta akin lugan. Nagputang samit. Saan nyo abay-bay ang tilugan ko? Kasanon madadailan kabayatan ang makikinkin-namat kayo kadagiti kabosor. Di matay kayo aminin at di na oras. Nagrabi ikayon asimangpat. Matanda na aganak. Madam. Malamitayan ngam ado pala ti nasikasok kan dinta nga sa ngailik. Amumutan kanyak. Uray rabin, asikasok lang talag di makasapol kanyak. Kaslada kayat nga ibaga ni Chato itay. Kuha. Awan, madam. Napradanla ti karapokom ko itay. Makain-inumak namin. Kaya't ko ti uminom iti nalamay sa Diyos. Kasta. Nala, kumita kalatan itiref iti timplam a Diyos, Chato. Ipagpabalay mon. Sige man nga rod, madam. Panawan kayo pwede takin ni Gob. Sige, Chato. Ador. Nadlaw ko akasla kayat mo alapdan niya agsaon ni Chato. Adda ka di ilimlimod yu kanyak.
Igam ken Bilag. Kaslada kayat nga ibaga ni Chato itay. Naapradan lang ti karabugub ko, madam. Makain inumak itinalamay sa Diyos. Ala, kumita kalatan iti ref. Nakakaamukan. Ipagpabalay mo, ha? Oo, madam. Agyamanak. Panahon kayo pa yung rod. Sige. Ador. Nadlaw ko akasla kayat malapdan niya agsaw ni Chato. Adda ka di ilimlimad yung kanyak. Virginia, ang mga nuday taman laulayan ti pampanunutan. Ibagakkan kanuan niya ti may sa agapuna, no apay anarabyan kami. No saan ka pa'y apinalutpot? Saan mo kumapay ngayong bagaday taabanag, Ador? Saan ko man anaskan ngay bagakpay kan karaychay? Nigas para bodyguard niya amigo ti akinlugan iti nakapatay nga iti kalsada. Kasanon no nasalamaan da kayo dagiti nagpalto-paltog iti balay iti? Nakasagana ni Chato itanyaman na mapasamak. Di kagdanag. Saan nakabay-bayan ni Chato? Nakasagana amatay, gapo kanya. Lumabalin. Awan ko matimatay, gapugan ka. Dahil taman ti panunutam. Hala, maturog taman langan. Masapaak nga agriingin ton bigat. Saan nga na may ibusan ti trabaho kay di Kapitolyo? Naladawan na karing ni Ador. Gapo siguro iti banog na. Talaga nagagat nagtrabaho ni Gob, madam. Saan ang may ibus ti trabaho na? Kasla saan ang mabambanog? Ano kit kita nakaisim lata kasla saan na amarik na ti banog. Gapuday ta iti kayat na panangipakita kadag iti turayan na anaragsak ngagserbi. Gaputa kanayon apang panunutin na ti pagimbagan dagiti tao. Dagiti tao ti gapu na ana isaad iti poder. Wasto ka, madam. Dagiti tao nang ibutos kanyak, tinangitin kanyak iti bilag. Nakaring kayo matgayaman, Gob. Nakasukat kan, Ador. Madama ka pailang agkapkapi itay madlaw ko adimtingan ni Chato. Napartakak lang nga grubat. Nang rona. Pampanunutek manen dagiti nas ka nasangwag itangal daw. Mabit lang. Sakti pagsarsaritaan nyo itay, ha? Wen ko, uri na kayo't pagsarsaritaan mi ta, napintas mo, ti topic may maipapan ka na kayo. Kasta? O sige, mapantang arudan. Wen ko. Tanangam lang tagmaneho, Chato. Agsipot ka na imbag. Narigatan, numaliputan ka. Nabangaran akpay ti pan nakadengap ti rosok ko. Ngimi ko piti kape. Umaya kag paangin di tiruar ko nak. Ngam sobra mo't ti lamis na. Nakuyam ngamin ti tangatang. Sapay adda angin na. Ron? Oo. Nakaring kagayaman naman da. Pasado alas 8 ni tibigat. Ngam, agkap-kapay laan? Awan pa'y ngamin daggas par. Ada nang iba ko nakadakwada na sapa. Saan ko naputan ti sangpet mo idirabi, ha? Dayta ka di man ang tipagsaritaan ta. Inton siyak ti agsao? Gumura ka. No apaya damdamagik pa'y lang amin daytaken ka. Di mo matngarod kayat ti mabiyangan.
Dimteng kayo gaya man na nangitulnog kini Amanda, Gaspara. Ayan ni Idong. Nabati ni Tarwar, boss. Apay ka ni, boss. Inakaya ba no kayat yo? No, da napateng ibagayo. Sanen. Sikati kahit ko pagdamagan may panggap kin ko na. Ha? Anya tinasiim mo kin ko na, Gaspara. Awan mo't, boss. Ay, ang gayam. Di mo't idiadda ng ibaonan nyo kin ko na kat pinanggap na tinaglibas apumanaw, boss. Naira namit idi apinarakpak dati balay da Gobernador San Diego, boss. Gaspara, laglagi pamday ti kanain kong ipakaking ka. Si putam amin agaraw ni Idong nalawag. Apay ngay nasitgan na Kidong. Adda ka dinabateg ngay bagam kaniya. Boss, Anya gayam di madamag kadagiti kakadwam. di tangarod ti pakariribukak. Awan pulos ti maawagak kadakwada. Amangan no anyamat tanti napasamak da. Oh. Amangan nawan signal itayan da. Nakaadayo dakit ngatan. Isa palubusan dak kuman. Idong kasapulan ka. Isa abalagan ka. Di mo gandatan ti aglibas. Nakalibas ako may din. Gumnangalak lang itinapinta sa gundaway. Uray man kit disip-siputan nak ni Gaspar. Amin nga garaw ko. Ni Mr. Polanco. Mabit lang. Nakalagip ngumawag. Hello. Anya ti kunam? Adda kay ti balay da General Villarabas? At pagsarsaritaan nyo ti panagturong nyo dito Santa Barbara? Oh, kasta ka di? Rod, Ah, General Villarabas ko na. nangag ni Amanda ti panakisarsarita kin Mr. Polanco. May panggap kini General Villarabas. Amom Amanda san kaamawatan no daddoma. Pagamuan ratan tadda ka iti likodak. Di mo kumayaw awan ti bagbagakyan ka. Adan sakit di kayat mo nga ilimod kanyak. Anya ko matilimad ko. Nanggag mo lang arudan. Ngam saan ani General Villarabas ti kasarsarita kitay. Ni Mr. Polanco. Pagsarsaritaan mi lang ti may panggap iti sigod a senador ken mabigbigbigitan ani kosyante. Wen, mabitlang. At tamalagip ko. Naibaga ni Ingrid. Anaam-am muna kanu dagijay nga agasawa iti maysa nga okasyon. Ket, naalukoy na ida at tumulong iti foundation. Kasta ka di. Wen, panggap da nga agasawa ti pumasyar dito'y Santa Barbara. Taada dagiti negosyo akayat da apatakdiren dito'y Santa Barbara. Nakaumay dituyen ni Senador Villarabas. Anya? San mula nga malagip, Amanda? Madama ti panakitulag na kini Mr. Polanco. Awon gayam, nabayagan adi mawag dagiti gagayam ko ani kosyente. Sige, tawagak man kit di ita.
Panantayo ka day, boss. At ang sakitin na pati kapag na tayo. Takadwa ta pa ni Idong. Nauma ka din ang makakita kanya, Gaspar? San kayon nga gsinutil bay? Iti Kapitolyo ti pangituro nga mitilugan, Gaspar. Makitak man nga rodan ni Chato. Kursunal dam sakit ti dadya atumboy. Ang mga nuan niya pa iti pagtungpalan dayta pa nagsinutilyo, ha? Dayta pa nagmanihom ti asikaswam, Gaspar. Aguli magkan, Gaspar. Syaklatan ti makisarita kini boss. Amigo Ador, nasapakan sakit di ngay may diti Kapitolyo. Sana ka di lang nga makasing. Awan sabsabali ka na ta, amigo. Nasingad na nga gayem. Ada ka din napatag nga bagam kanyak? Malagip ko dagiti tulisan anang raot iti kampo dagiti soldado. Anya ka diti madamagan kadakwada, amigo? Saan mo na nakita dagiti soldado iti kapambantayan ni San Casimiro? Kasta ka di. Ngem adda atap ti provincial director. Ada iti tulisan ti nagpalto-palto giti balay idi. Anya? Ngem saan da pa yakap-kap ni kanay tabanag. Naingat ti panagpatrolya dagiti pulis. Ure kasano ti panaglimang da. Agpatinggan to ti kinadakas da. Unyag pa'y sugo. Sa dino nga tat nakadandano na paglimlimangan dagiti tulisan. Saan ko nga mo? Ngem ko na ni Major Cordova. Iti na udi ayaawag na. Saan dang enggaan ti agsawar? Naingat mo ti panagpatrolya dagiti pulis. Karag ti nagpalto-paltog idi balay. Ang mga nukala at alumib at dagob. Awan kas ti agsakbay. Basta agsipot tayo lang na imbag tiyato. Saan tayo nga ipalubos nga agbaligi da iti dakas sa panggap da? Wen gob. Nay, ti sekretaryo ti presidente ti umaawag. Anya nga tati ibagana. Agyaman at nasapa ka si Mang Pat, honey. Amangan nga minlo agdanag kamanan. Sa magagaranak amang ipadamag ken kay ti dayto abanag. Anya dayta, napintas sakit ni adamag. Talaga napinta sa damag. Inawagan lang ti sekretaryo ti presidente. May saak kano karag iti mapadayawan nga outstanding governor. Anya? Oh, saan ka amaragsakan? Maragsakan, Agyaman. Kayat ko, kaduain nak amangawat iti pamadayaw ko iti Malacanang. Anya? Uray iti dayto agundaway laeng. Dayta ti agwarwara sa damag, Gaspar, Idong. Mapanawatan ni Ador ti pamadayaw nga ipaiking kwa na ti Malacanang. Kas may siya nga outstanding governor. Anya ti kayat yung aramidak. Napintas dayta sa lunsod mo, Idong. Amok aday to iti pagalistuam. Ngam! Siguradwam asan ka ngagmintis. No agmintis ka, ang mga no dayto yun di ka nibusanam. Saan ko nga ipalubos? No agbaligak iti dayto yung misyon ko. Ang mga no palubusan nak ni boss. No agmintisak, ang mga no patayin nak.
Gundaway ko matang taglibas. Itay pala anadlaw ko ha, da umar-arupayan iti sangot ti balaya. Wanwanawanan tan samot ti balaya nagtarusan mi. Balay dagob da ito diti syudad. Manmanungad da umay agyang. Chato, Sino nga tada kita? Oh. adda ka matlagayam dito beranda. Anya ti tantanawagam? Manwanawanak man di aglawlaw, madam. Saan kayo kadi pa yung mabisin? Mamigat tayo. Uray dito kuman beranda mamigat tayo. Naparpariir. Ejilatan komidor. Pumunakan ka ni Chato, honey. Sumbatak lang ti awag. Hello? General Villarabas. Kasano nga? Kaya't nakakasarita? May panggap ita niya. Ha? Sana mapalin. Jack ipalopos. Jack pa'y masango ita ta may saka nagiti mapadayawan nga outstanding governor iti Malacanang. Sige, bye. General Villarabas? Isu ti mawag kan ka, Ador? Anya ti imbaganakan ka? Intayo mamigatan. Salpag. Awan tamatay. Ayan tamatan. Chato, itay pa'y lanadlaw ko ato manalangkyaw ka Kuwa madam, kit-kitak lang ti aglawlaw. Kas lang min ada nakita nga agpag na itay dita kalsada. Ang katstansa talaga dito syudad, madam. Di nula ditan ti papananda iti tattao. Sige, intay mamigatan. Apay apimanaw ta palang iti batog ti balay nagtarosan da gobernador. At dada itay titirasa. Nakapimpintas kumagundaway. Saan mo ka di anadlaw? Akas taon ay panagtalangkyaw ni Chato. Kasla nakadlaw iti panggap tayo. Anya? Nailasin na ta kadi. Saan mo't iti panagkunak? Papanantang arudan. Agkiraosan ti tiyan ko. Bumirok ta iti pangalan tayo. Detay ko masinanglaw. Tapno ada pamigsak amang patay kini gobernador.